Okay, thank you. Maobane ke Pietersburg conference. So ha ke fihla ke conference o rera baruti ba different. Now ke out no le nna ke bile ke ba kopa ke re ka se nna se kopa se kana nkitsa next ke bua le moruti a tshwereng conference ke nna kgathetsa ke batle next ke tlo dula fa ke galla hore re ke bana ba ntho a rera ba moruti ana kena mo yo ya pele ba buletse sound ya holo ntate moruti ba buletse full blast gore le ka locationeng sound tsa teng a di sa bulela jwale ha re ka December ba bile dipikara ka ntle gore batho location ba se ba bile betile ke ana bonyane ba se fokotsa le ja ba se bile ka ntle speaker sa bona highly the Easter so gala re relane ke shebile ke di le motsenga tanyana Easter ke disaitilo ya tshebeletso ha ke kena ke go se le mo sa boraro sa bo fo ke ya dikereke ha ke kena moruti mokadi wa bina sound ya tebule moruti mokadi a ke motlo di backup ba mo backang ha ke ba utlwe ha kutlwe ho le rata ke holo jole nna se ke tsitsinya fela ke gola bana hana re le nna ke na tshwetse ke pina ka nke a kutlwisa a kutlwinix ke mametse fela beat ya keyboard ba re moruti teng a re ra kwa nkgosa wa kae posting John ba a hele ditsele interpreter ba so ba ngopotsa ke re ke tsong yona ya letswele mo re ke hoeletsa ko ne re hoeletsa la disturb five ba le wena le interpreter e bila lutlwana ke re ke ka letswele ba tseba okay ne ke rena ke na diphiri ya ke breaka ka yaka modimo tu ga wana le yaka mare ya una taba so bampitsa ba re no ke tlo amodisa batho morena Jesu ke re wa bona go galmetse wena moruti re ska bampitsa jole le tlo qala fatshe ke tlo qale ka moruti a ntseng a re moruti ha re a utlwa ka mojwetsa straight ke re ha re a utlwa o rile ka mojwetsa ke re ha re a utlwa ntile ne ke etsa jwa batho modimo ka tu o dira alta call so go correct ata ba mukwa ke ntse moruti le batho ba ke re botsang ke re le utlwileng ntate moruti ya ba dutse fa ba shebile ba ha re a mo ba tsia hlo ba eme ka pele ha ba utlwa ha wa utlwa ke botsa moruti a dutse mpela ke re ntate moruti jalo ka ntse o re mo ntse o tla re ntse utlwenix o le rata o mo firefere ka ba gamela a tala ka moruti a neng a rera ka tla ka moruti monga ke re ke tla lokisang sound ka lokisa le motho a sound master ka re wena sound master tloela o dula mo mamela sound ya etsa lerata ke re ntho tse pedi tate moruti batho ba sa di tsebeng ke re sound e etsetsa hore batho ba utlwe because ha re le hole ha ba utlwe so sound e etsetsa hore batho ba bangata ba batho ba bangata ba utlwe ntho e bohlokwa ke utlwe ya bobedi preaching a se taba ya tsamaya tole ke tsaro ga wana le nna ke o thusa tu lena ke o thusa na ke o thusa tu a weletsa a ka rena preaching as I send to get more ka re ke tswa mo wa tswa ntate ne ke thusi ke mannan ke thuso mtao ntate thuso mtao and asa nje ke mo mametse fela a etsa show yene ha ya o se ke driver la ho bona ha ntse ke na le kereke ka mkhukhu ke ntse ke drive ntate thuso ntse ipuela fela ka dintho tse tsala maphelong a batho ba lla bo ntate ba lla ntate thuso ntse bua ka yona ke ntse ke tsala ka re modimo ka rona re bua dintho tse kotsi re lentsile na ka segiriki le ne le blela ka re le segiriki tsena batho ana bo ba tsana go tsona. That is why moruti ke as kara complicated gospel marantu hlebana e matlek hona le preaching hona le teaching will grow people because teaching ra go tlhalosetsa le foko like moruti le hlakole o na efangele mara about that's what he was doing re understand that jano rona re gola ka dilo tse dingwe re sa bothata gore nako tse dingwe re gola ka dilo be re sa botse re tletse mothantsa rena ha o latela so seo gore so se sa go preacher tshwantse ba dirana apparently this is what it getting apparently moreri wo kana a kitse was it John Wesley ona a na le bothata ba asthma
ye ne re ha rera ene e dira gore e kete wa o nna le kgodisa ka ditse rona re tla re tsena mo go ne re dira style and yet ha batho ba tswa molomo tsamaro what did you hear and ba ntse ba hoeletsa batho ba ditseng fatshe ba ntse ba hoeletsa ka re ba utlwa batho ba utse ba re yo kereke ne futa yona re bona re moruti mo phetho na bua ka so se malo ka le botlhana ene malwane ke tsheketse go tebeng are ke na bothata ba gore why le tla kerekeng ha o botsa motho gore o utlwileng ba rona no go vota it was powerful what was powerful ntilo tsonna ne ke mabane ka qala kereke man ke tlile ke ntse kereke ka wana ke tlo dile ka qala kereke because ne ke bona gore kereke ne so ka ke Muruti, I think one of the things that you know, time is very important to go kereke. But and the latecomers are always the ones Baba Chigana for kereke tana. But to send it Roshukulu Hegre, Jesuit, learn how to say Hutakanako. And we got talking like a woman Muruti. What on a Ligului? Lebatua do the Mopil Hagere. Kupore ushara awe kweti what ma intense and I kept on you know the reason why I kile ka qala kereke fatshe because I had to explain hore le fula morena Jesu in proposal enki le ho gutla ha ke ba bontsha Genesis chapter 20 chapter 1 mame verse number 26 ire jwale morena ere jole modimo are etse motho ka sontsho sa rona o mamele ntate morutintule jole morena modimo are etse motho ka eng ka se sontsho sa rona le ka se bopeo sa rona ne mme alla le dikhapi tsa loatle le dinonyane tse fofang le dikgomo le lefatshe lohle le tsohle tse hahabang hodima lefatshe mamele ke ne ke bua ke la ka tsana gore ke rutentwe because you know ntwe ntse re ke qale kereke ke o re fela batho ba dumela ra ba utlwa okay ke re le utlwile batho ba ra utlwa because of sound the message you wanted to was very powerful but believe me sound in the side molaetsa o fihla bathong so ke re ho yana wa bona o preach the message o powerful but the problem ke re batho ba utlwa tole bile ke ba yetsetsa example ka batho ba bina ke ba bona moriri ha ka yetsa dintho tsa batho ba bina o tseba o tlofe batho ba binang a ka kwala mahlo a ba hoeletsa ka maike a kwetse mahlo ena phamise matso hore na runa ntho e yetsang re party ya yona ke re ho bona ke lo lona batho ba worship understand when you worship wa ka pele you don't worship for you worshipela for kereke re etse party ya worship se wena o heletse la o sa re sa utlwe wena bile o kwetse mahlo rona re eme fela ntse re tsitsinya fela re ibile re o makaletse wena o kwetse mahlo ke le mureri le runa ba re we need to have that ke ba jotsa bontate moruti bana ba ruti bana ba le bangata ke re ho bona bontate moruti le lona batho ba rera when you preach make sure that batho ba ditseng fatshe ba understand ntho e bua unlike ile jalo ko wena a keneng moyeng o le mong batho ba thotse ba bong ba bapala ka diphone ke doesn't make sense and batho ba sa concentrate wa ba bona le batho ba concentrate ba o mametseng wa ba bona so ke ruta batho ke re ho bona there is something ke mamedi ntona ke rutile ka yona e le ntho e ke invitelang batho kerekeng nna ke invite ene ka re ba Kriste le katla tsatsene ke na taba lo ke ana kereke ya kae but ne ka re le katla because ke le fanna mamedi wa karata ntho e ke tsebang e sebeditse ya ba yang sebeletsa ke ruta ka ntwena hore ntate modimo yetsa motho ka tshwantsho sa hae o yetsa a motho na la motshadi ha qetile hothi a re balaule dikhapi ne verse number 28 re modimo a ba hlonolofatsa a re atang ne le ngatafale le tlale lefatshe le rene hodima lona le laole dikhapi wa bona taba ya o laola e hlagahla la bobedi hape e hlahile ho 26 e gutla pe tlo hlauma ho 28 le laole lefatshe e re le ate le ngatafale le tlale lefatshe le etse jwa le rene hodima lona le laole dikhapi tsa lewatle le dinonyane tse fofang le tsohle tse tsamayang hodima lefatshe now o tlo mamele ke bontsha batho ka la bohlano because ke tlo release anointing mamedi anointing ke tla ke le hlalosetsa ke eng ke ntho eo ke nang le yona because what happened mphomo ha ke qetile ho share ke le bontshe
ha re bua ka matla ntate modimo le ka dominion re bua ka eng o ka botsa moruti mogadi wa etsang o ka botsa boruti o mana including baruti bana ba wela fatshe ba umane they were crying ba robetse fatshe ke bua ke le live Facebook ba nshebeletse bo mgade bana ba khumame ka mangwela ke deliverile le baruti baba le basadi ba baruti ba basadi ba baruti ba ke ba rapa le yena morutane nga rera ke rapela mosadi wa yana ke kentse dintho kampe dintho di tswa ka ntho kampe ya ke deliverile basadi ba bonta ke moruti ke ba lokolla ba le ba bua ba re fa le dikereke tsa bona tsa batho ba baruti mamedi wa ka ratang ke ne ke ruta ka dominion ka taulo ka matla a ntate modimo re file ngwa now ha ke ruta ka ntona mfundisi ntule ke re ntate modimo hana fana ka dominion a fana ka taulo ka mo madimo be ha ka ifa mo Kriste because kana go yo mo Kriste na disiko ntho e bitswa mo Kriste was not there re ne sna bo Kriste when ntate modimo a yetsa motho ka tsimu ya Eden ono sna mo Kriste kana go yona when modimo a fana ka authority mo mamedi a fana ka matla ho motho re mothala o le dinto Uno sna kereke, uno sna we can name them all these churches nedilisiko but in 2013 dima yetsa ko fa motho taulo ho dima lefatshe le ho dima dintho tsohle tse lefatsheng now chapter 3 mo mamedi wa ka rata ebe ere noine le masene batla ke no e bala yona le a hopona mamedi wa tsetseng ho chapter 3 ke man mo no wa fihla e bua le mosadi e fihla e bua hore no le kana la ja tholwana le kana la etsa mamedi ka phela ka la Facebook ke Pastor November and Victoria Faith Ministry ke live now noa e fihla e bua le mosadi mo mamedi wa ka rata fihla e bua le mosadi and then re a tseba hore Adama le Eva ba etsa jwang ba ile ba ija tholwana ba tseteletse ba ijile tholwana hiyo but the problem mo mamedi mohlambane ba ja tholwana Adama le Eva that was the day ho no go fela relationship between Adama le Eva because now ha ba sa mametsi lentswe la ntate modimo ba sa ba mametsi Noah now ha fela relationship o bona kae hore fedile relationship verse 8 chapter 3 verse number 8 ere jwale ba utlwa ha morena modimo a bua ha antse a tsamaya hara serapa moyeng o maphodi wa mantsibua monna le mosadi wa hae ba ipatela morena modimo hara difate tsa serapa morena modimo a bitsa monna a re ho yena o kae monna a rabela a re ke ile ka utlwa ha o ntse o tsamaya mona serapeng ka tshaba hobane ke ne ke I get in a little mamedi when umamela ntho ntate moruti le mmamedi o bona motho ya seng a sena swalle le ntate modimo number 2 o bona motho ya seng a sena mogwa wa kopano le ntate modimo ha ba Adama le Eva ba sana eng ha ba sana kopano le ntate modimo ha ke tsile re ke tsa sense Adama le Eva ba sana kopano because ntate modimo ke yona sa batla motho jwale e le hore Adama le Eva o sa tluile and mo mabedi a ka rateng ke tso what's ba ke re le mo ba mona lecturer le bompo motseng ka la braro ke re Satan o na le tsela ya hore tlo sa ntate modimo re se away but ke tla bua ka ona ka tsatsi le le Satan o na le tsela mo mamedi wa ka ratang ya hore tlosa ho ntate modimo re se away but ntse re ya kereke re ntse re ya mo mamedi batho ba kwile mo ntate modimo se batho ba ditse malapeng ba gona ho dula ka rakereke ba se ba dula tshele fela ba dula tshele mar batla ibile ba etsa appointment ba ya kereke o monye wa ya na ha ye mo a re ka le nna ka wa we re have because mama ntulu wa ya le mangwa ya because re twa yetse ba ba ya la ho bana wa tseba re ke na bina ka pa ke na etsa ditsebiso but sometimes hona le batho ba ho ntate modimo ba se ba tloile and mo mamedi ka rata strategy sa Satana a se sebedisa mo tlosa batho ho ntate modimo ya pele gore tima monyetla o dula lentswe la ntate molebala mo mamedi once o so fedile na ka o dula lentswe o bala lentswe la ntate modimo yaso ke di sign tsa o tloa lentswe ke di sign tsa o tloa ntate modimo because we need to understand hore modimo bua le runa ka lentswe la hae modimo when you read the Bible mamedi bala Bible o fa modimo monyetla wa o bua le wena that is the step sa pele ho motho ya ntseng ana le setswelle number 2 mo mamedi ka ratana tsela ya o bua le ntate modimo through prayer
when nako ya ho ya o rapela kapa o so sena matla o rapela mamedi, you must know kapa o tlo so se interested o rapela, you must know mamedi wa ka rata gore something is sentse la hlile ba kentsa o le ntate modimo. Number 1 ke tse go bala Bible lentswe la ntate modimo. Nduli hona le batho ba le mamelang lentswe la ntate modimo ba phetle Bible ka ra kereke, ha fihla hae fihla kwala Bible a shebella TikTok, a kena di TikTok, a kena di Facebook, a WhatsApp, o tla gutlela Bible sonta se tlang mohlanga fihlang kereke. Satan o re tima monyetla wa o understand lentswe, but mamedi a se taba ya ka ke batla go bua ka yona. Ke batla gore now Adam and Eva ba tso ba qabana le ntate modimo, ba iqabanya le ntate modimo. Ntate modimo ke yona sa ba batla batho bao a neng a tseba gore ba beile kae a ya le utlwa phatio modimo wa tseba gore Adama le Eva ke ba beile kae ke ba batlela kae ha ke but ntate modimo a fihla mohlang o fumana Adama le Eva ba le siko for the first time. And I'm telling you momamedi, it's happening even le matsatsing ana re tloile ntuli ho tloa le ba ruti ntate o mona tsa me pulpiting ka di khala tlile ntate modimo. Momamedi a rere a quote the scripture but ganti gale motho a tlile ntate modimo. Now ke batla go tlala ntwenyana momamedi a ka rata ke ruta ka ntwena. Now ire Bible modimo ba file taulo ba laule di tlhapile everything le tsohle le tlile Bible re ire le tsohle tse hodimo lefatshe. Now chapter 3 verse number 8 momamedi ke man mo Adama jola se ngai patile ke rata ho chapter 3 momamedi wa ka ratang sehlo sa teng ho verse 22 sere motho o lele kwa serapeng sa Eden. Modimo o lele ka motho ka tshimong ya serapa sa Eden. Mamedi wa ka ratang e beng qeta ho number 3 ya ba morena modimo o ntsha o montsha serapeng sa Eden hore a yo lema mobung a ntshitsong wona a lele ka motho a lele ka motho ke kopa re be fela mo modimo ya tsa a lele ka motho ntuli le momamedi ke ena ke ne ke jwetsa batho sonta ka la bohlano ke re nna ke tsiblore ke re phoso ya ntate modimo le ho ja ntate modimo sa tse phoso but re hlone na ke kopa mamedi ke ha ke tsebe ke be jwang but gare e ka reng ka re phoso fela ke se ke ka re ntate modimo because ntate modimo ya tse phoso o tsona ntate modimo a lele ka motho ntwa e yentseng ke hore motho ha tswa tshimong ya Eden modimo mo leleka modimo ha ka nka authority a neng a ibile modimo motho motho tsamaile ka authority a neng ntate modimo ba fileng yona Genesis chapter 1 verse number 26 motho tsamaile ka the same authority. Now le borena le tao mphomo ke ne ke bontsha batho mabana ke le kimba wa bona ntwe ke re la bona le a rera baruti ba rerile bo mang ba rerile ba rera o tlo thola ba bomba lona le sana dikereke di kwetse ke balo le tlo thola ba bomba lona di business ana di kwetse everything ya like e kwetse ho kwetse dintho tsa lona ho kwetse ntongwe ke re ka bo madimabi ha dia kwala ke batho bana le tumelo. Because when you have authority, you don't need a faith for rebellion authority. Batho ba loyang seleke batho ba sebedisa meriana ha ba hloke hore ba be le tumelo yelo ba yelang kerekeng ba lo ruta ha ba ruti le lentswe la ntate modimo batho ba re sebedisetsa meriana ha ba ruti lentswe ba le ruta ke bomang ba ruta ke mang lentswe ba le ruta ke mang lentswe but ntshaba e ba re shapang ka yona ba na le taolo. That is why today momamedi wa ka rata di promotion mesebetsing ho promote batho ba sa ile kereke ba itunetse malapeng ha ba tsamaye dikereke. I'm going to tell you why ba fumana di promotion. Batho ba atleang today ke bomang ke batho ba senang le taba le lentswe la ntate modimo ha ba senang taba sa ba batho ba atleang ke bomang ke batho ba sa ing kereke ba sa ruting le tumelo ba sa ruting but the same person as sa ing kereke o gona o ikela botshabelo a ba fela a ya ngake ngaka be fihla mfa moriana re tsamaetsa tsena o bue tsena le tsena motho ba tsamaya ngake botshabelo a fua moriana and then ha totile bote tsa mo batla promotion o heletsa o butswele ntwena and then e tla o fa mo se promotion batho ba thola promotion ke bo mang batho ba thola promotion e ya mesebetsi o lo sheba ke bo mang ba leader mesebetsing e ya o lo sheba di kgwebo tsa batho di kwetse ke bo mang di kwetse ke batho ba sa tsamayeng kereke ba sa rapeleng people who don't pray mari
dintho tseo ba di buang maphelong a rona di kgona ho etsala di le jwang momamedi a ka ratang you will be surprised hore batho ba bangata ba phela ntho e bueng ke batho ba bang hodima maphelo a bona siphili into ethethwe ngabantu re na le batho ba buileng dintho hodima maphelo a rona tse ntseng di operata letsatsing la ka shokoleng ho be le motho fela reng lelapa la naona bo le tlo yang teng ho be le motho ya reng fela bana ba mosadi ya naona mo ba tlang teng ba tla qeta sekolong ba tlo dula mahae ba tlo dula hae ba ba momamedi a ka ratang ba be ba qeteletse ba ile ka dingakeng ene ntho e qetang ke ena ya dingaka jwale momamedi eno e nhlantsha momamedi kore e etsa hore ke utlwe hore ka reng ka hlaga wa tseba ke hlantshwa keng sheba dingaka di etsang tsena tsa Sesotho tsena tse tjhekang meriana momamedi ne ke ruta ntho eno ka Labohlano ke re dingaka tsa Sesotho di ya naheng mane di nke setlamatlama la bona difate tse tseng ka ntle ka la bona difate tse rona re di bona le difate tsa ntho tsa law tsa ntho tsa fence ne tsena tse re di shebile tsa mo sheba ngaka ya Sesotho e na le authority e ka nka difate sana ba decide hore ba tla o bitsa eng o batla o se bitsa eng a ba se sila a ba decide hore ntho eno ba tla o bitsa eng and mpho motseng le se leke le momamedi tlonke le jwetse meriana yohle le ena yeo le rekang entong dishopong tsena tse rekisang meriana le mona bo rekiswang ntho meriana ya Sesotho dishopong tsena tse rekisang dintho tsa Sesotho ha hona moriana o ntate modimo a o reileng lebitso moo ha hona moriana lo i1 number 2 ha hona meriana ke yes state man ine le ditlamatlama tse innocent tse naheng ditlamatlama tsane tse dutseng mane dishopong tse rekisang meriana it was just an innocent ditlamatlama momamedi wa ka ratang di ne di sena phoso di sena nix batho ba di latileng ba tsebile hore ba na le authority bona hodima dintho tsohle lefatsheng hence today momamedi le ba pholoso ba tsamaya ba lo reka dintho tse bitsitsweng ka mabitso tse reuweng mabitso ke dingaka tsa Sesotho momamedi ka rata le ba pholoso ba matha dintho tsena today ba kae ba pholoso ba mathile ba ile kae dingakeng ba today ba ile kae ba pholoso bana ba ntate modimo le ba Christ ha re bua ka ba Christ re bua ba pholoso momamedi re bua ka almost ntho e lengwe loja e seng ntho e lengwe but ka ufela bana hana hore ba rapela now the problem ke yana momamedi wa ka ratang re na le batho today le ba Kreste momamedi ha ke bua tsena ba sebedisa meriana ka matlong a bona ba lata dipitsa ba reka dintho mane dishopong tsena tse rekisang dintho momamedi wa ka ratang ene ntho e nqetang kena dintho tsena kaofela batho ba nang le authority ba nang le taolo o fihla inkela setlamatlama a ba fihla se rea lebitso hore ntho ena ke eng ke e rea lebitso la ntho e itseng le itseng momamedi wa ka ratang ha a qetile ho e rea lebitso pele a e rea lebitso wa tsa ho etsang o a nahana hore o batla hore ntho ena e sebetse eng re na le meriana mane dishopong tse rekisang meriana re na le meriana shopong tsena tse rekisang ditlhare tsa Sesotho momamedi wa ka ratang ditlamatlama tsane di rewa ke batho mabitso ha ba qetile ba be ba laele ditlamatlama hore ba batla ditlamatlama tsane di etse maphelong a batho ba bang ene momamedi tlong ke di jwetse nnete ntho tsohle tse batho ba di buang hodima maphelo rona di etsala di le jwang and tlong ke di jwetse hobane momamedi it is because rona re understand hore runa re utsweditswe matla ke Satan momamedi authority o morena Jesu a mentate modimo a re fe yona e utswitswe Satan o re nketse yona re ba Kreste ba empty momamedi we are empty momamedi re bua dipuo tse powerful le ba pholoso re rera dintho tse powerful tse sena matla tse sena authority re bua dintho tse powerful ke ne ke demonstrate ntho yona ka rapella baruti momamedi ka rata ka rapella batho matemona manifesta ka tsele ho bua digobela ka ramaphelo a batho mabana that is why ke re ke tswileng ka password ho bua digobela momamedi ka rata ke o tswa ke etsang ne ke rapela batho ka bohobe ke nke bobe ke re tlong ke le bontsha ke tlong ka bohobe bona qetile ke bue polelo di mabona qetile ke bohlafunise motho a manifesta bo lefatshe matimona bue a tswe mpho motseng etsang drink ena entsho ne ke nka bona ka nako ha qetile ke botsa batho yana ya neng a lowa Gauteng o ile lo kenywa ke gobela e kgolo Gauteng hothi o sione o na isitse tšhelete o na isitse diphahlo o butwa Gauteng ha fihla kwana ke sa tsebo tsamaya ke ngwana wa kereke ya kae tsena tsa pholoso tsena tse golo Jesu wa thini wa bona now ke ngwana ke nang kereke mo no ha yo teng no ha yo re ke rometse ngwana ka Gauteng a lo reka a mina isitse brother wa diphahlo ha fihla kwana ke sa tsebo tsamaya ha sa tsebo tsamaya ha re tsebo etsa etseng and then ya ba o tshwantsa twice because ne ke sena choice ka motho se mo pholoso ke a twice moradi wa hae
Okay, I'll toss. Now, my one, ngwana o dutse fast ka mo sheba o sene ke o na le state o tsebe ke rapeletse le mosadi wa moruti mngati ke rapeletse mosadi wa mngati ka mo jwetsa ka re wena se mmele wa hao ya ha o qetile bile ba o kentse di beats ka mpeng ka popelong ka re ba o kentse di beats tsa ntho tsena tsa difa itsa ke mo rapella ha bua ntate moholo wa ngwanana eo a bua re ke mo kentse di beats ka mpeng hore ke batla be le thuwa o na le di gift wa bua baruti ba babedi ba pholoso mare ba seng ba shiftile bopholoso ba bua ka ra ngwana nna ba re batla madi a ngwana nna bile sethunya sai se teng ka bekeng re etsa gore se tsamaentse se jema because ngwana nna re batla go be le mistake e etsalang gore sethunya sa hae sa leposa boponisa se mothunya ka molokolla ngwana yo ka molokolla eno wa ntho wa a tsong tsa ke molokolo tsa chocolate ke ne ke botsa batho ke re ema ke batla ke re mpeng something ke re suggesta gore ke sebedise mo rapela ke le bontsha ke ba bontsha ke nthongwe le nngwe ha o na le dominion o ka etsa nthongwe le nngwe batla mo mamedi a ka rata tsatsing ke le bitsa ka ofela because ke batla tlo le fantena yo satana le utsweditseng yona mo mamedi a ka rata e le ntho o Jesu a itletseng morana Jesu o tletse o tlo restore matla that is why Jesu a dula le fatseng because ha qetile o bitsa barutwa ba hae ho Matthew chapter 4 verse number 18 o re ntshale morao ke tlo le etsa batshwasi ba batho ha qetile ho chapter 10 wa ba bitsa ba 12 o ba neya matla ona a neng a utswitswe mo mamedi morana Jesu fa barutwa ba e matla o ba neya matla a ho laola a o fodisa a o etsa eng mo mamedi wa ka rata ha qetile ka tsatsi le leng ha ba tlo mothagisa pele a tlo thagisa re bona Jesu a etsa nthongwe kotsi mbame e batho ba sa itsebeng Jesu o etsa eng o ikinya ka bathong ka boyena ka selallo o re hona ke bohobe hona ke mmele wa ka le etse tsana o gopola ha qetile ba lwesa wa ine re ke madiaka ka nako tseo batho ba ne ba kenwa ke Jesu na ikinya ka roho bona Jesu ke mang Jesu ke ya ne yo moruta qeta o bua re ke tsuo morana Jesu ke mang ke matla morana Jesu ke phodiso morana Jesu ke matla ke authority ka mantswe ma how just you need to understand o ja Jesu because Jesu na ke a remove straight a le mmele batho re fa bohobe o fa batho bohobe batho ba se ja selalo but they don't understand ba but I understand you just ku ka Jesu mokinya ka wena physically ka ketso yeno o mokinya ka wena o nwe madi a hae ka mantswe ma ha o just lona le Jesu ka wena now here's the thing ya go qetela ha o na le Jesu na le ma o na le authority na le that is why ha le sefapano a ropeteile a re ntshwane ke tletse qetiwe because sao ke leng sona matla le bophelo tsao ke leng tsona ke di file barutwa nna mosebetsi wa ka o fedile mamedi wa ka rata tlohong ka tsatsing lena le tlo bona hore ha le tlotso ha motho a tlotso hore a kgone ho bua dintho bophelong ba hae o tlo etsa jwang ya go qetela ke ne ke jwetsa batho ke re e ba moprofeta wa bophelo ba hao learn to be a prophet of your life mamedi wa ka rata a ke lebe ba profeta ba lona tlo ntsatsing lena ke tlo anointa gone o bua dintho tso di batlang ka bophelo ba hao di tle di gone o etsang o bua ditoro tsa o di phethana o bua ka bana ba o bua dintho tso batlang di etsang o bua bophelo business ya hao ka morao o thole restoration ya anointing mo mamedi wa ka rata ntlo because if you don't have the anointing mamedi tlo tsamaya tso kopa thuso hohle mo ene ka bo madimabe nga kontsa o qetela yeo ba bangata ba tlo lahleiswang ke runa baruti mo mamedi wa ka rata so ntshwane ya mphemphe ya o mata o ntse o batla dithuso ka mona ba bang ba lona mamedi wa ka rata le lo lahle until wena self modimo a nka tlolo ya e beile modimo a rona a le fa yona le wena go kgona ipuella dintho tse ding mamedi nomoro tsa ka tsa mogala ke 078 398 3446 Kaya ipeta mamedi 078 398 3446 Sedinki 079 083 3833 Kaya bita 079 083 3833 Mamedi kaya bita sa officing 051 011 4977 051 011 4977 Mamedi o kalama texa face 3 face 7 felo bore
ke a kerekeng tsa tsinelo o tle fela tlo nkela matlhago le wena go be gone o bua dintho ha ba batla mosebetsi go gone o bua taba tsa mosebetsi le wena go thola if una le bothata ba bophelong bao o gone o profita man gone o bua bophelo ka wena mo mamedi nna tlhola ke tsa batho ke product ya molomo wa ka mamedi bo mpomotse batla go bolela ntho nngwe le nngwe ke batlang ke buile ka molomo wa ka ya yetsala le wena mo mamedi ke kopa o tla tsatsene o gone o re le wena go bua dintho di etsagale mamedi ka o kopa ka la taxi phase 3 phase 7 o buru ya kerekeng ya Pastor November shopong ya maditlhabela o ka re phase 3 phase 7 o buru mara ke lo thewa kerekeng ya moruti November pela shop ya maditlhabela ba tlo theola ka koloi o driver ka re Grootsley o fita Limo Mall o fita Mogriki straight mo mamedi ka lefteng ya o tla bona kereke ya rona sense ke structure ke stene ka thoko mo mamedi se kopantseng le tente mamedi ka ratang re ya kena ha o fita Limo fita Mogriki o tsama straight o sheba ka lefteng ya o tla bona kereke ya kena tsatsing na ka 10 mamedi tlonka o fela mamedi ka ratang tlonka o fela re ke ra tlotlolwa ke batho mamedi ka ratang ba gonna ba senang tumelo ba sa ruting lentswe mara ba gona go bua dintho maphilong a rona be di etsala le wena tlo ho le wena mamedi ka ratang tlo thola ntho yo tla gona go isebedisa gore o bue dintho di etsagale God bless you Ntuli ke le bogile thata talk ke le microphone ke le bogile thata re ba kopana gape mo beke thank you butwa ka mang ke a o rata o tloa da tse go rata ne so ya papa bona motho o tla mpolela I just said that's le how it's ke loan ya captain monna ya re kholo connect to yo excuse me ke re ke connect le ka wifi ya ka ke kgone connect le ka mo excuse me bye